Saudara, lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas pasca hujan deras dan longsor yang terjadi di Darfur, Sudan. Rekaman video menunjukkan desa Tarsin di wilayah Darfur menjadi lokasi paling terdampak. Otoritas setempat menyebutkan tanah longsor terjadi minggu lalu setelah hujan deras selama berhari-hari. Tarsin merupakan desa yang terletak di daerah pegunungan dengan lapisan tanah yang rapuh dan pernah mengalami longsor sebelumnya. Ratusan pekerja kesehatan berunjuk rasa di pameran internasional Thessaloniki, Yunani. Mereka menuntut kenaikan upah, penambahan staf, dan anggaran kesehatan yang lebih besar. Para demonstran membawa spanduk dan balon hitam serta sempat berhadapan dengan polisi sebelum melanjutkan aksi. Ketua Federasi Pegawai Rumah Sakit Umum, Pan Helenik, menegaskan rendahnya upah dan kurangnya rekrutmen membuat sistem kesehatan semakin terpuruk. Protes ini berlangsung jelang pidato Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis di pameran tersebut. Sejak 2023, sedikitnya 3.000 pekerja telah keluar dari sistem kesehatan nasional. Serikat Pekerja menuntut anggaran kesehatan naik hingga 7,5% dari PDB untuk cegah keruntuhan layanan. Ότι εξαιτίας των ανεπαρκειών του συστήματος ταλαιπωρούνται, κινδυνεύουν ασθενείς. Το υγειονομικό προσωπικό γυρίζει την πλάτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό. Εάν λοιπόν δεν διορθώσουμε τους μισθούς, τη χρηματοδότηση, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση. Η μέρα με την ημέρα θα χειροτερεύει. Η μπάλα λοιπόν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το επόμενο διήμερο στα χέρια του Πρωθυπουργού. Dua jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Venezuela dilaporkan terbang rendah di atas kapal perusak USS Jason Dunham milik Angkatan Laut Amerika Serikat saat operasi memberantas organisasi kriminal dan jaringan narkoterorisme. Kapal Jason Dunham yang merupakan kapal perusak berpeluru kendali Aegis termasuk dalam armada kapal perang Amerika Serikat yang dikerahkan dalam beberapa pekan terakhir ke kawasan perairan dekat Venezuela. Pentagon menyebut pengerahan ini bertujuan memberantas organisasi kriminal dan jaringan narkoterorisme di kawasan tersebut. Dalam pernyataannya di platform X, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa 2 pesawat Venezuela F-16 terbang di dekat kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan internasional. Sorotan lain, saudara, puluhan ribu warga Yaman berkumpul di Sanaa untuk mengikuti perayaan Maulid Nabi Muhammad yang diserukan oleh kelompok Houthi. Lautan massa di ibu kota Yaman, di mana pemimpin Houthi Abdul Malik Badruddin al-Houthi menyampaikan pidato kepada para pengikutnya. Perayaan serupa juga berlangsung di sejumlah kota lain di Yaman sebagai bagian dari peringatan tahunan Maulid Nabi. Hari besar ini diperingati umat Muslim di berbagai belahan dunia pada 12 Rabiul Awal. Informasi dari dunia olahraga akan hadir usai jeda bersama Rahma Piliang. Ada informasi terkait Argentina tampil luar biasa dengan kemenangan telak 3 gol tanpa balas atas Venezuela. Hasil tendangan Messi.